Z ohľadom na toto, že sama kandidatúra Nového Sadu za Evropsku prestolnicu kultúry bazovaná na motu za novi mosti, u ramikoh tih mostoh simboličnih i kulturologijnih, cilj Platformi Plus očuvac vrednosci i promocija kulturne i rižnorodnosci, vjavel predstavitelj fondaciji Novi Sad 2021 Lazar Jovanović. Von dodal, že moc fondaciji lježi u rozličnosti i zoznjuše afirmuje bohatstvo u formi jazičnih charakteristikoh, nacionalnih i virskih, a tiž takše zaklada i za hraždanski i menšinski prava bez ohľadu na nacionalnu, virsku ljubo polnu pripadnost. Najvažnejši projekt u ramikoh platformi to Synergy festival, međunarodni festival jazičnih menšinov zo sveta, ktorý pripoznati jak taki z boku Evropske komisiji. Plus platforma oblapja i Evropsku konferenciju pošvecenu menšinskim i lokalnim medijom, multimedijalnu platformu pošvecenu ženskej tvorčosci KAT, jak i Novosadski jazz festival.